Reka tubasuhuze kandi tubifuriza gukomeza kugubwa neza aho muherereye hose. Tukaba rero tuje mu kanya k'amakuru. Ni amakuru agezweho, ikaba ari inkuru yihutirwa, inkuru ivuga ko ihuriro ry'abagamije guhungabanya umutekano w'u Rwanda uko rikomeje kwaguka, ariko imigambi yabo mibisha yamaze kugenda imenyekana. Ikaba ari imigambi mibisha y'ibanga yaho aba ba Kayumba, ba Jean-Luc Habyarimana ndetse n'aba ba Gumino uko bamaze kwihuza bagakora umutwe wa P5, bakaba bari bafite imigambi ikomeye cyane. Ikaba rero yamaze gutahurwa. Twari rero ibyo tugiye kubagezaho ku buryo burambuye uko bagiye bapanga imigambi yabo yo guhungabanya umutekano w'u Rwanda, ndetse n'uko yaje gutahurwa. Byose turaje tubikugezeho ku buryo burambuye. Ariko niba udukurikira ukaba utarakora subscribe, turagusaba gukora subscribe kugira ngo amakuru yacu ujye uyabonera ku gihe, ndetse ukore na like kugira inkuru zacu zijye zigera no ku bandi bantu bagende bamenya uko amakuru avugwa hirya no hino mu karere ahagaze. Ni mu karere k'ibiyaga bigari rero, aho kongera kugaragaramo ibimenyetso by'ihuriro rigari ry'imbaraga zivugwaho guhurizwa hamwe hagamijwe guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Ni mu gihe rero amakuru atandukanye akomeje kuvugwa ku mikoranire iri hagati y'ibihugu bimwe na bimwe n'imitwe isanzwe izwiho ibikorwa by'imitwe yitwaje intwaro ndetse n'iterabwoba. Ibi byose rero byongeye gufata indi ntera nyuma y'amakuru aturuka mu nzego z'ubutasi muri RDC agaragaza ko ibiganiro byabaye hagati ya Kayumba Nyamwasa ndetse na Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo Felix Antoine Tshisekedi, aho Kayumba rero yamwijeje ubushobozi bw'umutwe wa P5 mu guhangana n'igihugu cy'u Rwanda. Ni mu butumwa rero bwakwirakwijwe hagaragaramo amagambo agira ati Tshisekedi na Kayumba Nyamwasa bagiranye ibiganiro. Aho Kayumba Nyamwasa yabwiye Tshisekedi ko mu minsi iri imbere bafashe agace ka Muramvya muri Kivu y'Amajyepfo, Uvira. Bakaba waratumye Tshisekedi yizera uyu mutwe w'iterabwoba wa P5. Ubu butumwa rero bukomeza bugira buti nyuma y'aho Tshisekedi ahaye Kayumba Nyamwasa amafaranga menshi, bivugwa ko uyu mutwe wa P5 uhabwa amadolari 200,000 buri kwezi, kandi buri murwanyi akaba yaramaze gusezeranwa guhabwa amadolari 300 buri kwezi. Umugambi wabo ni uw'igihe kirekire, ukaba ari umugambi bari gutegura w'igihe kirambye. Aya makuru rero akomeza agaragaza ko uyu mugambi utagarukira gusa ku bufasha bw'amafaranga, ahubwo urimo no kwagura ubufatanye mu rwego rw'ubutasi, aho byavuzwe ko bifuza no gukorana na Tanzania mu bikorwa by'ubutasi. Abasesenguzi rero bakomeza bavuga ko ubu bufatanye bushobora gutuma ibikorwa by'uyu mutwe birushaho kugira uburemere, cyane cyane mu gihe hagaragaramo gahunda yo gukoresha inzira zinyuranye mu guhungabanya umutekano, harimo no kohereza abantu mu Rwanda mu buryo bw'ibanga. Nk'uko byatangajwe rero, ikindi kiri muri gahunda yabo ni kohereza abantu binjira mu Rwanda rwihishwa bagakora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Ibi rero byiyongera ku makuru avuga ko hari imigambi yo gukwirakwiza amakuru agamije gucamo ibice abaturage bamwe, by'umwihariko abaturage b'Abanyamurenge. Ubutumwa rero bumwe bugira buti Kayumba Nyamwasa ndetse na Nyamusaraba Bigirumwami Jacques Kongoro ndetse n'abandi bafatanyabikorwa b'Abanyamurenge bari kugerageza gushaka bamwe mu Banyamurenge babaha amafaranga kugira ngo bategure imyigaragambyo bashinja AFC M23 na Twirwanaho kwica abo baturage b'Abanyamurenge. Amakuru kandi akomeza avuga ko iyi migambi yemejwe mu nama zitandukanye zabereye i Kinshasa, zahuje impande nyinshi zirimo n'ibihugu bitandukanye. Nk'uko byavuzwe kandi, ibi byaganiriweho
mu nama ziherutse kubera i Kinshasa zahuje leta ya RDC, Burundi, P5, Gumino ndetse na FDLR. Mu rwego rw'ikorwa ry'uyu mugambi haravugwa gahunda yo gufata agace ka Minembwe no kugashyiraho ibirindiro bya gisirikare bizakoreshwa mu bitero bishobora kugabwa ku Rwanda. Amakuru agira ati intego yabo ni ugufata Minembwe no kuhagira ibirindiro bya gisirikare nk'igice cy'umugambi mugari wo gutangiza ibitero ku Rwanda banyuze mu nzira ya Uvira. Ikindi cyagarutsweho cyane ni uruhare rw'u Burundi muri uyu mugambi. Amakuru rero ava mu nzego zitandukanye hagaragaza ko hari ibikorwa byateguwe mu buryo bwagutse birimo no kwegeranya abanyarwanda batavuga rumwe na leta bari mu Burayi. Nk'uko byatangajwe rero, leta y'u Burundi iri mu mugambi w'igihe kirekire wo gutera u Rwanda. Aya makuru rero asobanura ko ibikorwa biri gukorerwa no hanze y'akarere, aho bavuga ko ambasaderi w'u Burundi mu Bubiligi Thérèse Ntahiraja ari gukora ibikorwa yategetswe na Perezida Ndayishimiye byo kwegeranya abantu batavuga rumwe na leta y'u Rwanda. Ubu butumwa rero bukomeza bugira buti aba bantu bakunze kujya muri ambasade bagakorera inama z'ibanga hamwe na ambasaderi. Ibi bijyana rero n'ibikorwa biri gukorerwa imbere mu Burundi, aho bivugwa ko hari gushyirwaho ikigo gihuza ibikorwa by'intambara bigamije guhungabanya umutekano w'u Rwanda hamwe n'imbaraga zo gushaka abarwanyi. Abarwanyi rero bitezwe kwinjiza mu ihuriro mu mugambi barimo. Abarwanyi rero b'imitwe irimo FDLR, P5 n'indi mitwe ihuje intego yo gutera u Rwanda. Ku rundi ruhande ariko hari abagaragaza ko zimwe mu ngamba zafashwe ku rwego mpuzamahanga zishobora kuba zaragize ingaruka ku mutekano w'akarere. Hari amagambo agira ati niyo mpamvu Tshisekedi yasabye Leta Zunze Ubumwe za Amerika gushyira igitutu kuri AFC M23 ngo ive muri uwo mujyi wa Uvira. Aya makuru rero akomeza anenga uruhare rwa Amerika agira ati ariko Amerika yagambaniye u Rwanda kuko iyo AFC M23 iguma igenzura Uvira, iyi migambi yose ntiba yarashobotse. Mu burasirazuba bwa Kongo hari ibikorwa byinshi by'iyi mitwe, harimo n'agace ka Ndondo na Bijombo hakomeje kuvugwa ibikorwa byo gushaka guhirika kuhagira ibirindiro bikomeye bya gisirikare, cyane cyane ku mitwe nka Gumino ifitanye isano n'indi mitwe ikorera mu karere. Ibi byose rero byiyongera ku mateka maremare y'imitwe irwanya u Rwanda kuva nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, aho imitwe nka FDLR yakomeje kugaragara nk'ikibazo gikomeye cy'umutekano ku Rwanda. Nubwo aya makuru yose ariko akomeje kuvugwa mu buryo butandukanye, ishusho rusange igaragaza ko hari imbaraga ziri guhurizwa hamwe ku buryo bushobora kugira ingaruka zikomeye ku mutekano w'u Rwanda n'akarere muri rusange. Abasesenguzi kandi bakomeza bagaragaza ko mu bihe nk'ibi hakenewe ubushishozi buhanitse, isesengura ryimbitse n'ubufatanye bw'igihugu kugira ngo hakumirwe icyahungabanya amahoro. Mu gihe rero ibibazo by'umutekano bikomeje kuba ingorabahizi mu karere, haracyari icyizere ko ibiganiro, ubufatanye n'ingamba zubakiye ku kuri, ubwirinzi z'u Rwanda bishobora rero gutanga umuti urambye ku bibazo by'amateka bimaze igihe kirekire mu karere. Naho mu gihugu cya Uganda rero haravugwa inkuru y'uko Perezida Museveni yemereye buri mudepite impano yarenga miliyoni 40 z'amafaranga y'u Rwanda. Ni Perezida Museveni rero wa Uganda, Yoweri Kaguta Museveni, yakaba yemerera buri mudepite uherutse gutorerwa kujya mu nteko ishinga amategeko ya Uganda impano ya miliyoni 100 z'amashiringi, hafi miliyoni 40 z'amafaranga y'u Rwanda. Iyi mpano rero y'amafaranga Museveni yayitangaje ubwo yari mu mwiherero n'abadepite bo mu ishyaka rya NRM riri ku butegetsi muri Uganda, bamazemo iminsi mu gace ka Cyankwanzi. Perezida Museveni rero yabwiye aba badepite ko
abemereye impano ya miliyoni 100 z'amashiringi ku ikubitiro bakazahabwa miliyoni 20 z'amashiringi mbere yo kurahira muri Gicurasi 2026. Yagize ati mbemereye miliyoni 100 z'amashiringi ariko ndi kubashakira ikintu gito bijyanye n'ibirori byanyu byo kurahira, andi akazaza nyuma. Ku bw'ibyo rero ntimwiyanduze, ntabwo ari ngombwa. Dushobora rero gushaka ibisubizo bishingiye ku bigo aho kwishora muri ruswa. Museveni yemereye aba badepite aya mafaranga nyuma yo kubasaba kwirinda kwijandika muri ruswa kuko yangiza imikorere y'inteko ishinga amategeko. Yagize ati ntabwo nshaka kumva ruswa mu nteko ishinga amategeko, kubera ko iyo mu nteko hari ruswa ni gute wagenzura abandi bantu? Kubera ko mufite akazi ko kugenzura, niba mwe mufite izo nshingano namwe murwaye ninde uzabagenzura? Bizica rero Uganda, byaba bisa no kwiyahura. Perezida Museveni rero yagaragaje ko muri Uganda hari ikibazo cy'abagize komisiyo zitandukanye mu nteko ishinga amategeko baka abakozi ba leta amafaranga kugira ngo batazagaragaza amakosa bakoze.